ka Ripoy District Sports Association RBDSA lingba ka football committee menta ka sngi ka khatsan tarik no pra kala pentip pajba baya ka football final jong ka Ripoy Super League bat ka Ripoy General League an sa penlong ha ka khat khandai tarik no pra arjar arpolai kata ha ka sngi ba ar hamadan yele kai umdihar Ripoy District ya ka final jong ka Super League an yakhon hapdeng ka persya ya ka Mautari bat ya ka semi-final jong ka General League kanlong hapdeng ka umran yang bernai persya ya ka Kongri Para bat ka umdihar persya ya ka Bernihan kabaan sa penlong lasai ka singi hamadan umdihar Ripoy District bat ki kanhun ki bejob ha ka Ripoy Super League kin yo bani shimbenta ha ka Meghalaya State League balapnya da ka Meghalaya Football Association. Tengidan mentah ni hamadan umdihar bersaki kini ke semifinal jong Super League ke second semifinal jong Super League ni pedang sebagai pi pres media lawan kenang ini bantip kini ke football tournament jing yang senam mentah kini ke second semifinal ke first semifinal gila dap meneh hak baka Umay Sports Club kalah jam syaka final ke bahangin sapun long ka kat kendai terik te ka semifinal jong ka General League kan long lasai ke sini apa dengan keumran yang bernai persya ya ka Kongri Para barka umdihar persya ya ka klub Bernihan entai kirman bagi ni tim baru kini le berpoi syaka final ya ke sini final ka kat kendai terik chief guest long i Sri AL Head belong minister jong ka state Meghalaya jingi bat guest of honor di Hamlet San Darling beri presiden jong ka Meghalaya Football Association yang tegasni kendon ka gate collection naki pajba kebawan tegasni bagdor jong gate collection kalong san fotoka tekene kalong jing petip sabar ki klub bat syaki pat ik football jong tham Ripoy pi jongi bakin sungba ban yakwan ban sakilang tegasni kenang ba tegasni kalong kesni ke ba hu boping bat ke ba onra ru ya ka jing temu juga Ripoy District Sportation ka bajom nakaliang jing football committee ni penpau kujing singungu ya baru ke tim ke belapoi haduk kena ke semifinal mentah banyak yang sing ni ai kujing kerku kedok ya kini ke ban sai lek semifinal mentah kilak bin lek ka kai bah bat bikin sa yo rubani kun final ke ban long ka hat kena terik bat nak kini ke Super League ke bai lek semifinal mentah ke ban lek final ka hat kena terik ke bajop nanti ke niok ban lebih mat nak ka Ripoy District jingi syakam Meghalaya State League ke ban penlong ke Meghalaya Football Association Ripoy District Sport Association kakot kayu weru apa jukupor yang baru ki affiliated club ki bala affiliated syaka Ripoy District Sport Association bikin wan hakte kesni markidon gicing pun benai ki don kam ki bede bat ka football league ke ban salong hau arjar arpsau dan kerpat iki bal kin sengubha bani poilang tekni kenang bikin tip ya kini gicing pun tip nak liang ke Ripoy District Sport Association